Unong lej kurim ubajrong lai point prapon. Kanong lej kurim kabajrong lai point nripon. Kilok kibom ju tenrai. Kitu ya kajing syai hakilat pathai kubor. Kajing athok syong kurim jong ki arngut. Kadang long kapang kepadang bon kijing ekran haki sosial media. Kini ki arngut kilapau haki kubor. Namar kajing jrong jongki. Haka ba uwe unong lej kurim ubajrong lai point prapon. Ula syong kurim ya kanong lej kurim kabajrong lai point nripon. Abayo iya ki baro arngut. Baro ki akan thok. Bakane kadai kaper balasna da uram. Wala kanong lej kurim kadai na Punjab. Unong lej kurim pat udai na Haryana. Henry ki video jong kacing priang burom jong ki kila sapriang pha haki sosial media. Unitin Verma arpusan snam karta ubasa hamatidas nakar jong ka Haryana kontonmen bat ka arusi kabasa ropar hapun jam. Kila don kacing priang sngobha haka khatlai tarik jong neu penai haka wei kat haram syala kabadon haka tega kontonmen ka arusi bat unitin kila syat pha haka cing priang sngobha jongki baro arngot kila syat lang hakikat to katne teli kicing ruai baro arngot kila syat daga khmat rong saw halor kicing ruai tere sang yara bat kila job da kodonot kebakemen na kabenta jongki paipa ka arusi bat unitin kila poikha ka hendreu tarik jong neu penai baro arngot kila poikha hakarukom kabarit pha hendrei kila don kacing pediang sngobha haka khatlai tarik jong neu penai nakate kecaka bagi video jongki kila me kacing ade jongki kala kot tang hapo artayo bat nang ta baro arngot kila poikha da kacing long suk jong nitin ula syem me ka arusi kum kanong lej kurim jong u bat ulawan nyalam yaka na Punjab Haryana. Hendrei kle poikha da kacing le niam kabapura. Uhin men jong unong lej kurim ude ubriu uba kongsan ubala penyeso yaki arngut ude ubriu ubala yoi yaka arusi na kabentau nitin katkum kacing atho ukpa jong nitin kakun ksiu jong ka tengah jong u kapara jong nitin ka khushbo bat utengah jong ka ukakan ulai kendo ya ka arusi hakawe ka kor komputer kabadon hajan kabadi haveli haropar naduk nang ta lastang ka kten syapang kecing ade hapreng jongki arngot kapara jong nitin kelajet ya ka arusi na kabenta uhmen jongka hakacing pei ningkong unitin ulapas ya kelas 12 bat utrei hakawe ka karkhana science bat ka arusi ro kadon ka kerdan BA ka arusi kalaong baka kemi jongka kelas ngobha sibun namar kacing snoret jongka kumta ula ino yaki baro haublay menta gila penlong ya kalong ying jong baro arngot unitin bat ka arusi da ka bagi pendam da kacing kemen sibun